Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya ve mursalin. Seyyidina ve nebiyina Mevlana Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Babur rahmeti ve şefkati. Rahimduluktun, cana merimdülüktün babı değil. Fakih radıyallahu anhu rahmetullah aytuattat. An Abi Hureyre radıyallahu anhu anna Resulü sallam kal. Abu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı. Elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Beynema raculun yamsi fit tarik istedde aleyhil ataş. Bir kişi yolda ketip jatkanda ağa çanqu ayva kattu oldu deydi. Fevecede bi'ren bir kuduktu taptı. Fenazele biha ağa düştü. Feşeribe andan su içti. Summa kharaca keyin kuduktan çıktı. Feze kelbun yelhazu ve ya'kulu sura minel ataş. Bayağı it tilini salangdatıp çankodan lay bayağı nımdu topraktı jep jatıptır. Fakala racul laqad balaga hazal kelbe minel ataş mislellezi balaga minni. Bayağı kişi aytты, бұл itke mağa jetken çanko jetiptir. Dep fanazala bir kuduka düştü. Fa mala kufahuman. Bayağı massın suğa tolturdu. Sumamsakahu bi fihi. Keyin massın ozuminin karmadı. Hatta rakiya kuduktan kötörüldü deydi. Fasakal kelbe bayağı itti su menen suğardı. Arkasında turan itti deydi. Feşekerallahu teala lahu ve fagafra lahu. Allah Teala anın kılgan işin kabul kılıp anın günösün keçirdi deydi. Kalu ya Resulallah. Adamlar sahabeler aytıştı da o Allah'ın elçisi. İnne lena fil behaimi laciran. Elbette canavarlarda biz üçün soğup barбы, eğer alarga жақшылық kılsak. Qala fi kulli zati kabidin ratibatin ajran. Elbette her bir candu nersede soğup bar deydi. Bardık candu nersege adam balası жақшылық kılgan bolsa, meyrimdүүлүк kılgan bolsa, anda soğup bar dedi. Dağı Hasan'dan rivayet kılındı. Elbette Resulullah aytты, la yadhulul cennete illa rahimun. Beşke rahimdu adam bana kiret. Kalu ya Resulallah, kulluna rahimun. Biz ayttık, ya Resulallah, bardığımız rahimdubuz. Kala Peygamber sallam aytты, leyse rahmatu ahadikum huaysatun, yani hassatu nafsih dedi. Her kiminlerden özüngörgö rahimdu kılууңар emes dedi. Валакин хатта ярхамун нас амматан. Бардык адамдарга rahimduluk кылууну айтып атам дейт да. Вала ярхамухум илля лиллахи таала. Адамдардын бардыгына Аллахнын разылыгы үчүн гана райым кылат. Дагы Ибрахим бин Юсуф бизге айтып берди Амаштан. Ал киши Хасан ибн Аширастан. Ondan keyin Abdullah'tan rivayet kılındı. Al aytdı. Zaraytum ahakum qad asabahu jazan fala tal'anuhu. Eğer sizlerden bir tuğanыңарга, şu musulman bir tuğanыңарга jaza jetken bolsa, Allah'ın jazası jetken bolsa, ağa nalat aytpagıla. Vela tu'inuhu alayhi şeytan. Anın ziyanına şeytanga jardam berbegile deydi. Biröөгө bir jamandık jetip kalgan bolsa, nalat aytpagıla şeytanga jardam bergen bolup kalasыңар. Walakin qalu bürök munday degile. Allahumma arhamhu, Allah'ım anı rahim kıl degile. Allahumma tub aleyhi, Allah Teala'nın tobasını kabul kıla dep ayttılar dedi. Dağı Şabi'den rivayet kılındı, al aytdı. Numan ibn Beşir minberge çıkıp Allah'a maktolordu aytdı. Elhamdülillah dedi. Cana Allah'a sanalarda aytdı.
Анан кийин айтты, мен пайгамбар саламдын мындай деп айтканын укканмын деди. Ямбагыл муслимина аякуну байнахум би насихати ба'дихим. Мусулмандарга лазым ортолорунда bir-birlerine nasihat kılулары. Tarahhum fima beynahum. Ortalarında birbirine rahimdu kılулары lazım. Kemaselil uzbi minel cesed izesteke ba'duhu tada el cesed kulluh. Bağı denenin bir müşesi siyahtı. Eğer denenin bir müşesi oğurgan bolsa, anda denenin bardıq müçeleri şerik болады. Uykusuzluk menen şerik болады. Oşol denenin müçesinin oğru ketkenge çeyin. Anas ibn Malik razıyallahu anh aytты. Umar razıyallahu anh oşol bir tünü bağı kelgen adamlardı kütüp oturdu deydi. Kelgen bağı musafir adamlar kelgen eken. Alar bir Hazreti Umar bir cemaatin aldından öttü. Bir cemaat kelgen eken, düşkön eken. Alan alarga uğurluk bolup kalıdan korktu. Biri aladın bir nesesini urdap koyudan korktu da. Alan Abdurrahman ibn Avf'a kelip, razıyallahu anh'a kelip durup aytты da, bana oşul saatte momundardın amiri sizdi bul jerge emne alıp geldi dedi de, şu tündösü. Alan bağı Hazreti Umar aytты, men bir cemaatin aldından öttüm, bir cemaat geldi, düşkün cemaatin aldından öttüm. Men nafsim aytып atat, алар уктаганда, жатканда уктап калышат. Алардан бирөө уурулук кылып, буюмдарын алып коюудан корктум. Жүр биз барып аларды кайтарып турайлы деди. Анан бардык дейт, ошолорду кайтарып турдук. Анан ошол жамаатка жакын отурушту экөө, Hazreti Umar баягы киши экөө. Анан кийин таң атканын көрүшкөндө экөө Hazreti Umar чакырды. О жамаат, намаз, ассала, намаз деди. Бир нече жолу да. Анан кийин аларды кыймылдаганын, ойгонгонун көрүшкөндө экөө тең турушту дагы кайтып кетишти. Факих рахматулла айтып атат, сизге ошол сизден мурдагы жакшы сахабалардын жолун ээрчүү лазым болот дейт. Албетте Аллах Таала Пайгамбар алейхиссаламдын сахабаларын райымдуулук ортолорунда райымдуулук кылуу менен мактады да. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтты: "Рухамау байнахум." Алар сахабалар ортолорунда райымдуу болушкан. "Ва кану рахмау алал муслимина ва ала жамил халк." Мусулмандарга райымдуу болушкан жана жаратылган нерселердин бардыгына райымдуу, мээримдүү болушкан. Алар ахли зиммаларга да райым кылышат эле дейт. Башка диндеги мусулман журтунда келишим менен жашап аткан мусулман эместерге дагы райым кылышат эле дейт. Анан мусулмандарга кандай райым кылышпасын дейт. Hazreti Umar'dan rivayet kılındı. Albatta Hazreti Umar zimmilerden bolgan bir kişini gördü. Bayağı başka dinden bizdin başçılarımız menen kelişim tüzüp yaşap atkan başka dindeki adamlardı görüp adamlardın bayağı eşiklerine barıp tiremçilik kılıp atkan bir aksakal jaşı ulgaygan başka dindeki adamdı gördü. Hazreti Umar aytты da, biz sizge adalettүүлүк kılbadık. Sizden jizye aldık, налог. Bayağı jizye, ошо маалда мусулман эмес адамдардан jizye, налог сыяктуу алып турушканда, siz жаш кезиңизде сизден ошондой налог алып турдук, кийин бүгүн сизди таштап койдук, карыбай койдук. Сизге биз адилеттүүлүк кылбадык. Дагы Hazreti Umar ага ошол Байтулладан мусулмандардын малынан азык зат берип турууга буйрду.
ошол эле убакта баягы пенсия деген нерсе ошол убакта эле башталган экен да. Али ибн Абу Талиб разияллаху анхудан риваят кылынды. Албетте ал айтты, мен Хазрет Умарды көрдүм. Желкесине бир жүктү көтөрүп алыптыр дейт. Көтөрүп алыптыр. Мен айттым, о момундардын амири, кайда кетип жатасыз? Ал киши айтты, Хазрет Умар айтты, төө качып кетти, садакадан болгон бир төө качып кетти. Мен ошол төөнү издеп жүрөмүн деди. Мен айттым ага, сиз өзүңүздөн кийинки халифаларды ошондой кордойт окшойсуз. Алар дагы сизден кийин сизди ээрчип кыйналат окшойт дедим дейт. Анан Хазрет Умар айтты, мени жемелебегин, о Абул Хасан. Хазрет Алинин күниясы Абул Хасан болгон да, Хасандын атасы дегем. Пайгамбарыбызды жөнөткөн Аллахка касам, чындык менен. Албетте бир козу же улак Фурат дарыясынын жээгине кетсе, ошол үчүн Хазрет Умар кыямат күнүндө азапка тутулат деди. Ошону карабагандык үчүн. Анткени башчынын урматы болбойт, мусулмандардын акысын жакшы карабаган башчынын урматы болбойт. Жана момундарды коркуткан фасык адамдын акысы, урматы болбойт деп айтты. Эми Хасандан риваят кылынды, Пайгамбар айтты, менин үммөттөрүм дейт, будалай уммати ла ядхулуна жанната би касати салатын ва сиямин. Үммөттөрүмдүн багандай абдалдары, абдал деген ушул Алла Таала ушундай бир өзгөчө үммөттөрдү жараткан, бири кеткенде экинчисин Аллах Таала алмаштырып турганда, ордуларын алмаштырып турган, ошондой абдалдар бешке көп намаз окуу менен, көп ораза кармоо менен киришпейт. Бирок баягы жүрөктөрдүн райымдуулугу менен, көкүрөктүн саламаттыгы менен, жана напстин жоомарттыгы менен, жана райымдуулугу менен, бардык мусулмандарга райымдуулук кылуусу менен бешке кирет деди. Абдул Ваххаб ибн Мухаммад ал-Асқалани ден риваят кылынды. Анас ибн Малик разияллаху анху айтты дейт. Пайгамбар салам айтты, төрт нерсе мусулмандардын акысынан саңа дейт. Биринчи, мусулмандардын жакшылык кылуучуларына жардам берүүң мусулмандардын акысы. Жана мусулмандардын күнөөкөрлөрүнө ыстыкпар айтып, күнөөлөрүн кечирүүнү Аллахтан суроо мусулмандардын акысы. Жана мусулмандардын иштери артка кеткен адамдарына жакшы дуа кылууң дейт. Мусулмандардын акысы. Жана мусулмандардын тоба кылуусун жакшы көрүүң мусулмандардын акысы. Дагы Абдурахман ибн Зияд атасынан Абу Айюб разияллаху анхудан риваят кылынды. Ал киши айтты, Расулуллах салламды мындай деп айтып жатканын уктум дейт. Мусулман бир тууганын үстүндө 6 сыпаты бар, жакшы касиети бар, важип болгон. Эгер ошондон бирөөсү ташталган болсо, бир важип акыны таштаган болуп эсептелет дейт. Биринчиси, эгер мусулман бир тууганы чакырса, ага жооп берүү мусулмандын акысы. Ана азыр реклама бар экен, көңүл буруп койсоңуздар. Керемет. Эгер ооруган болсо мусулман,
аны зиярат кылып, алабалын сурап коюусу мусулмандын акысы. Эгер мусулман өлгөн болсо, аны жаназасына катышуусу мусулмандын акысы. Эгер жолукса, ага салам берүү анын мусулмандын акысы дейт. Эгер насаат сураган болсо, насаат кылуусу мусулмандын акысы дейт. Албетте насаат кылуу деп жакшылыкты бирөөгө айтуу, кеңеш берүү да. Мусулман бир тууганы эгер жакшы кеңеш сураса, жакшы кеңеш берип коюусу важип да. Эгер чүчкүргөн болсо, ага жакшы дуа кылуусу мусулман акысы. Ошо мусулман адам чүчкүрүп, алхамдулилла десе, жанында уккан адам ярхамукуллах ва яшфик. Аллах сизге шифа берсин, жана сизге райым кылсын деп дуа кылуусу мусулмандын акысы да. Эгер антпесе, мусулмандын акысын бербеген болуп калат. Расулуллах саллаллаху алейхи риwayat кылында ал киши айтты: "Ма мин набийин илля вакад раа." Эч бир пайгамбар болгон эмес, эгер болгон болсо, кой кайтарган деди. Калу сахабалар айтышты да: "Я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, ва анта кад раайта, сиз дагы кой кайтардыңызбы?" Кала наам раайту. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ооба, мен дагы кой кайтардым" дейт. Факих рахмахулла айтып атат, пайгамбарлардын саллаллаху алейхи ва салламдардын кой кайтаруудагы хикмати, албетте Аллах Таала пайгамбарларды жануарлар менен сынады. Биринчи. Жануар ушу Аллахтын жараткан нерсесине алардын мээримдүүлүгү билингенге чейин да. Ал Аллах Таала өзү билүүчүрөөк. Билип туруп, алардын мээримдүүлүгүн билиш үчүн ошондой сынады. Эгер пайгамбарлардын мээримдүүлүгү, жануарларга болгон мээримдүүлүгүн тапкан болсо, Аллах Таала аларды пайгамбар кылды, амбия кылды. Жана адам балдарына дин иштеринде башчы кылды пайгамбарларды. Баягы кой жануары өтө жоош жануар болот экен. Өзүнүн каалоосун дайым айта албайт экен, билдире албайт экен да. Эгер ошол койдун эмнени каалап атканын билген болсо, адамдардын каалап атканын жакшыраак билет экен да. Ошон үчүн пайгамбарларды биринчи Аллах Таала кой кайтартырып тарбиялады. Адамзатка мээримдүү, райымдуу болсун деп да. Эми бул кой кайтаруу пайгамбарлардын иши экен. Бул эми жаман нерсе эмес экен да. Муса разияллаху анхудан риwayat кылынды. Ал киши айтты: "Я Раб, бияй шейин иттахаздани сафиян." О Аллах, мени эмне нерсе менен таңдалган кылып алдың деди. Кала Аллах Таала айтты: "Би рахматика аля халқи." Менин жаратканыма райымдуулук кылгандыгың себептүү жаратылган пендем кылдым. Фаиннаки кунта тара галама Шуайб алейхиссалам. Анткени сен Шуайб алейхиссалам пайгамбардын коюн кайтарат элең. Алан бир койлордон бир кой качып кетти. Сен ал койду ээрчидиң дейт. Алан шону ээрчүүдө, издөөдө сага машаккат, кыйынчылык жетти. Барып сен ошо койго жеттиң. Аны тутуп, койду тутканыңда кучактадың. Койнуңа кучактадың дагы айттың баягы койго дейт. Я мискин, о бечара деди. Бечара. Лема аттани, мен эмне үчүн чарчаттың? Жана өзүңдү дагы эмне үчүн чарчаттың дедиң. Хаби рахматика аля халқи истафайтука ва акрамтука бин нубува. Сен менин жараткан нерсеме райымдуулук кылгандыгың себептүү сени тандап алдым, тандалган пендем кылдым. Жана пайгамбарлык менен сени урматтадым деди.
Rivayet kılındı Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan. Peygamber selam aytdı. Men satara ahahul muslima fid dünya satarahullah fid dünya vel ahire. Kim Müslüman bir tuğanının ayıbın dünyada bekitse Allah Teala'nın dünyadaki ahiretteki ayıbın bekitet. Ama nefese an ahihi kurbatan min kurabi dünya nefesallahu anhu kurbatan min kurabi yevmil kıyame. Kim Müslüman bir tuğanının kaygı kapasın getirse dünya kaygı kapalarından Allah Teala'nın kıyamattaki kaygı kapalarını getiret. Allah Teala Vallahu Teala fi aunil abdi ma dama'l abdu fi auni ahihi'l muslim. Allah Teala Müslüman pendege jardan berude bolat. Al pende Müslüman bir tuğanına jardan berude bolgan bolsa deydi. Eğer Müslüman bir tuğanına jardan berip yürgen bolsa Allah Teala dağı al pendege jardan beretti. Rivayet kılınat Katada Anas radıyallahu anhu'dan Peygamber selam aytdı. Vellezî nefsu Muhammedin biyedihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbe li nefsihi minel hayr. Anas radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı. Peygamber selam aytdı. Muhammed Aleyhisselam'ın nefsi anın kolunda, kudretinde bolgan Allah'a kasam, silerden hiç kimler toğulluk momun bolboyt. Müslüman bir tuğanına özünü jakşı көрген jakşılıkты, jakşı көрmöyünçe deydi. Emin bağı imanı toluk boluş üçün özüne kanday dünyölük, jana ahiretlik jakşılıktарды jakşı көрse, başka Müslüman bir tuğanına dağı jakşı көрüş керек ekan. Başka Müslüman bir tuğanlarına köralbastıq kılbaş керек ekan. Allah'ın taqdiri, Allah Teala har kimde her türlü kılıp koygan, kebirine baylık, biyilik bergen, oşoğa koyalbastıq kılbosu lazım deydi. Şabi rivayet kıldı Hazreti Umar radıyallahu anhu'dan da. Al kişi Hazreti Umar aytdı. İnna Allah Teala la yarhamu men la yarham. Allah Teala rahim kılbagan adamga rahim kılbaydı. Ve la yaghfir limen la yaghfir. Jana günösün keçirбеген, biröөнүн günösün keçirбеген adamdын günösün Allah Teala keçirбекtir. Ve la yatubu ala men la yatubu. Bagı tobasın Allah Teala kabul kılbayt. Kim biröөнүn günösün keçirбеген adamdın tobasın Allah Teala kabul kılbayt deydi. Demek ki bir adamlar bilbestен günö kılıp koygan bolsa bizge biz jana keçirim surasa biz keçirişimiz керек. Allah Teala bizim günahlarımızı keçirүүsü üçün deydi. Kebir sahabalardan rivayet kılındı da. Aytdı, "Ar-rahimuna yarhamuhur rahman." Rahimduluk kıluvçu pendilerdi Rahman Allah Teala keçiret. "İrhamu men fil ard yarhamukum men fis sama." Yerdeki nerselerdi rahim kılgıla. Allah Teala silerdi rahim kılat, asmandağı zat dem Allah Teala rahim kılat dedim. Demek biz adam bulağı, canavar bulağı, büyük Allah'ın yaratkan nerselerine rahimduluk kılışımız керек ekan da. Bunda eğer adamlarga rahimduluk kılsak, soğuk körük, canavarlarga rahimduluk kılsak dağı soğuk bolat. Bardıq nersege biz rahimdu boluşumuz керек ekan. Peygamber Aleyhisselam'dan rivayet kılındı. Al kişi aytdı. Men la yarhamun nase la yarhamuhumullah Teala. Kim adamlarga rahim kılbasa Allah Teala'ga rahim kılbayt, rahimduluk kılbayt. Katadadan rivayet kılındı. Al kişi aytdı. Bizge zikir kılındı, aytılındı. Albatta İncil деген kitapta, İncil Nasrani ve Hristiyanlarga düşkön kitap жазылған мындай деп. İbn Adam O adam balası, kema terham, kedalike turham. Sen biröge rahimduluk kılganыңдай, sana rahimduluk kılınat. Ve kayfe tarju an yarhamukallah, ante la terhamu ibadah. Sen Allah'tan rahimduluk kılıyorsun, sana rahimduluk kılıyorsun, kanday ümit kılasın? Sen Allah'ın pendilerine rahimduluk kılbastan dedim.
Albatta bizga Alloh taolo rahimduluk qiluvchi uchun biz Allah'ın pendilerine, yaratgan nesnelerine dağı rahimduluk qilishimiz zarur ekan. Abu Darda radhiyallohu anh rivoyat qilindi. Albatta al kishi kana yatbau sibyana fayashtari minhum al asafir. Oşol Abu Darda degan sahaba yaş ballardı erchib yuradilar, alardan yaş ballardan chimchiqlarni satib olish uchun deydi. Bağı chimchiqlarni yaş ballar qarmab o'ynab yuradilar. Jana anı fayursiluha chimchiqlarni satib olib qo'yaveradilar. Va yaqulu jana aytadilar chimchiqlarga izhabi faishi bargla yaşagla deb. Oşonta bağı Allah'ın yaratgan mahluqlarına dağı rahimduluk qilgan ekan. Şaqığı Zahid rahmetullah aytdı. Eğer sen bir kişini jamandık menen eskersen, jaman adam deseng de, sen ağa rahimduluk qılbapsın deydi. Sen avalın andan dağı jamanırak deydi. Eğer iza zakarta racula saliha falam tajid fi qalbika halavatan taati rabbika fa anta raculu su. Eğer sen salih Allah'ın akısını bergen, Allah adamların akısını bergen kişini eskerip yüreğinde Allah'a moyun sununun tatlılığını tappasan sen jaman kişisin deydi. Albatta жақсы kişilerden eskergende biz yüreğimizde Allah'a taat kılığının tatlılığın tavşığız gerek ekan da. Köyrek şu salih kişilerde eskergiler deydi. Malik bin Anas razıyallahu anhudan rivayet kılındı. Alkış aytdı. Mağa jetti deydi. Albatta İsa sallallahu aleyhi ve sellem deydi. Bunday degen ekan. La tuksirul kalama fi gayri zikrillah. Allah'ın zikir kılıdan başka nersede sözlü köyt böyle deydi. Hem Allah'ın zikir kılığı menen gala tilinger öldönsün degende. Başka nerselerдің bardığı bekar ekan. Taqisu qulubukum. Yürekleringер kattуулashып kalat. Allah'ın zikriden başka nerselerdi köp söylesingер. Bende gıybat bolup ketse, uşak ayın bolup ketse, paydasız sözdür bolup ketse, yürekleringер kattуулашат. Kattууlaşkan kalbul kası kattууlaşkan yürek baidun min Allah Teala. Allah'dan az bolup kalat. Allah'ını eskerbeydi. Walakin la ta'lamun. Sizler biroq bilbeysiңер deydi. Yüreğingerden kattууlaşkanын bilbey kalasaңар deydi. Ve la tanzuru fi uyubun nasi. Sizler adamlardan ayıplarına karabagıla. Kannakum arbab. Sizler bağı kojoyunday olup da wanzuru ilayha kannakum abidun. Sizler adamlardan ayıplarına karagıla. Sizler bağı kul siyaktуу bolup deydi. Hem sizler de kulsыңар. Banda kojoyun emessiңер deydi. Albatta adamlar raculan iki kişi deydi. Birisi bir balege joluqqan, uçuragan kişi. Jana ikincisi rahimduluk kılıngan kişi. Balege joluqqan kişiге rahimduluk kılgıla. Jana Allah'a maktolordu aytkıla. Tınç aman balege joluqpaganga deydi da. Baya kişiге ozbastan özüңүздөр alhamdulillah meni şunday salamat kılganığa, bunday balege jolup turganığa degile deydi. Abu Abdullah Şami'den rivayet kılındı da. Alkış aytdı. İstezantu ala Tavus. Tavus degen kişiye ruhsat suradım. Üyüne kireyin dep deydi. Anan al bir şeyh çıktı şunda, bir aksakal kişi çıktı. Oşanda men ayttım da, sen Tavussun bu, bak şeyhsin bu dedim. Al ayttı, yok, men Tavus'un oğlumun dedim. Al ayttı, men ayttım da, anda sen Tavus'un oğlu bolsan, bu atan kartayıp aljıyıp kalıptı, aljıp kalıptır dedim deydi. Al kişi ayttı, yok, alımlar aljıbak deydi. Buna hurmatlı musulmanlar, en negizgi nerse rahimduluk kılуу birinci orunda turат eкен да. Азыр өкүнүчтүү rahimduluk, meримдүүлүк азайып кеткендей болуп атат да. Бир туугандардын ортосунда
дүйнө үчүн, байлык үчүн, же бийлик үчүн ушуну ырайымдуулук жоголуп атат. Ошон үчүн ырайымдуулукту биз биринчи орунга коюшубуз керек. Бардык эле адамдар бир тууганбыз. Мусулмандар диндеш бир туугандарбыз. А мусулман эместер баягы ата тегибиз бир. Бардыгыбыз адам атанын балдарыбыз да. Ошон үчүн биз ошо ырайымдуу бололу бири-бирибизге. Ал түгүл жаныбарларга да ырайымдуу болсок, Аллах Таала бизге ырайымдуу болот. Аллах Тааланын мына сүйүктүү пенделери момундар эч нерсеге зыян кылбайт дейт. А түгүл чүмөлүгө дагы зыян кылышпайт дейт да. Ошондой биз чыныгы Алланын момун мусулмандар боло турган болсок, эч кимге зыян кылбайбыз. Колубуздан келсе жакшылыкты гана кылабыз, жамандыкты кылбайбыз. А түгүл жаман нерселерди дагы ойлобойбуз. Алла Таала бардыгыбыздын жүрөгүбүздү жумшак кылып, мээримдүү, ырайымдуу кылган болсун. Туугандарыбыз менен дагы, жакындарыбыз менен дагы мээримдүү, ырайымдуу болойлу, кечиримдүү болойлу. Алла Таала дагы биздин күнөөлөрүбүздү кечирсин деп үмүт кылып, бардыгыбыз ынтымак болойлу. Бул дүйнөдө жашоо убактылуу 5 күндүк дүйнө. Ошон үчүн 5 күндүк дүйнөдө жакшы жашап, бири-бирибизди урматтап, бири-бирибизге мээримдүү, ырайымдуу болойлу. Бардыгыңыздарды ушу сак саламатта болушуңарды тилеймин. Жүрөгүңүздөр дагы ушундай жумшак болсун. Алланын таатын көп кылып, Кудайдын сүйүктүү пенделеринен болууну Аллах Таала бардыгыңыздарга насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. A moment